Lijep pozdrav i dobrodošli u drugu epizodu podcasta o zdravim načinima života. Udruga Zaželi od 30. svibnja 2022. do 30. svibnja 2023. godine provodi projekt Budimo zdravi, birajmo zdravlje, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje od 2014. do 2020. Ukupna vrijednost projekta je 494.184 kune i 48 lipa, odnosno 65.589 eura i 55 centi. Intenzitet potpore iznosi 100%. U okviru projekta provodi se kampanja Spriječiti, a ne liječiti, čiji je cilj kroz radio emisije, okrugle stolove i podcaste utjecati na promociju zdravlja i prevenciju bolesti. U današnjem brzom i zahtjevnom svijetu, važnost zdrave prehrane i pravilnog načina života postaje sve evidentnija. Svjesnost o tome kako naše prehrambene navike utječu na naše tijelo, i opće zdravlje sve je veća. U ovom podcastu istražit ćemo različite aspekte nutricionizma i zdravih načina života kako bismo vam pružili korisne informacije, praktične savjete i inspiracije za postizanje optimalnog zdravlja. Razgovarat ćemo s nutricionisticom Ana-Marijom Genc, koja će nam dati uvid u najnovija istraživanja, trendove i prakse koje podržavaju zdrave prehrambene navike i uravnotežen način života. Ana-Marija, lijep pozdrav i dobrodošla. Također lijep pozdrav svima. Reci nam za početak, koja je uloga nutricionizma u postizanju zdravog načina života? Ok, tu bi odmah krenula zapravo sa jednom definicijom koju kaže Svjetska zdravstvena organizacija, koja zdravlje opisuje kao stanje ne samo odsudstva bolesti, već stanje jednog blagostanja i tjelesnog i psihičkog i socijalnog. Danas znamo da je uzročnik zapravo svih naših stanja što se tiče bolesti sigurno u podlozi veliki stres. A prehrana, s druge strane, tjelesna aktivnost jesu jedan od segmenata na koji mi možemo svatko od nas utjecati. Prehrana kao takva, odnosno hrana kao takva, se više ne promatra iz aspekta samo da njome unosimo energiju, već na hranu gledamo na načine da njome možemo naprediti i očuvati svoje zdravlje, ali i prevenirati određene bolesti. Koje su po tebi najčešće prehrambene pogreške, ajmo reći, koje ljudi čine u današnjem suvremenom ubrzanom društvu? Kod pogrešaka bi zapravo izdvojila i napravila neku razliku između toga što svakodnevno možemo svojim odabirom utjecati na praktički za svoje zdravlje kratkoročne, odnosno male imati posljedice. A kad se izbor svodi na dugoročno konzumiranje ili zapravo navike koje jesu dugoročno loše, onda one i ostavljaju po zdravlje naravno i nekakve određene. Dakle, sve je zapravo ok, samo treba balans. Tako je. A što bi trebali izbjegavati? Koje namirnice zapravo bi trebali baš izbjegavati da bismo održali neku zdravu, odnosno izbalansiranu prehranu? Da, kod izbjegavanja tu sam ja onako malo više stroga kod te riječi, ne volim ju nutricionizam koristiti. Ne, to je super pitanje jer to je vrlo često pitanje na koje se u razgovoru s nutricionistima sigurno će se mnogi zdrava ili izbalansirane, tako je. A što se tiče tog izbjegavanja, tu bih odmah spomenula tanjur pravilne prehrane i njegove poruke koji se svodi upravo na suprotnome, na uključivanju što više namirnica, raznovrsnosti i zapravo onaj tko više kombinira, taj sigurno zdravstveno više i profitira. Tako da poruke glavnog tanjura ne bi bile koliko kalorija dnevno unijeti, koliko obroka imati, one bi obuhvaćale poruku da se jede raznovrsno i da se pritom odgovarajuća količina, odnosno da jesmo umjereni i da upotrebljavamo razum za to. Ok, kako onda izbalansirati tu prehranu za postizanje nekog optimalnog zdravlja? Ovo što si rekla da bi trebali unositi, dakle, puno raznovrsnog toga, ali svak svemu se previše na taj puno raznovrsnog, pa onda ima isto neke negativne posljedice. Da, tu je sad i malo i ta naša psihološka komponenta se treba uvijek uključiti, jer sitost nam uvijek onako nas malo trčimo jedući, a sitost nam dolazi onako malo poslije nas, kao kad kasnimo na bus. To je istina da moramo
prožvakat. Tako je, 100 puta. prožvakat, malo odmorit, malo staviti pribor sa strane, pa tek onda razmisliti jesmo li zaista dovoljno pojeli, je li nam potrebna ta porcija više. Što se tiče pitanja u vezi kako balansirati, pa važno je ipak neka temelj, iako mi svi imamo znanja o prehrani, njom se bavimo svakodnevno, ona nam je potrebna fiziološki svakoga dana da bi obavljali sve svoje zadatke, ali je kod, što se tiče nutricionizma, važno usvojiti ipak nekakve temeljne principe pravilne prehrane kako bismo mogli reći ok, znaću balansirati, odnosno čak i u danima kad možda malo izađem iz tog jednog balansa, znaću se vratiti. Tako da prije svega kad mi educiramo druge, onda naučimo da postoji 6 skupina namirnica, to su žitarice, proizvodi od žitarica, mlijeko i mliječni proizvodi, povrće, voće, masti, ulja i skupina ova proteinska, znači meso, riba i jaja. Također uz same skupine namirnica postoji hranjive tvari koje su dio svake od namirnica. Samo ih neka namirnica može imati u većoj, a neka u manjoj količini, pa zato kažemo da je određena hrana hrani i u odnosu na drugu. I te nutrijente svi poznajete, znači to su ugljikohidrati, bjelančevine, masti ili ovi manji nutrijenti koji nam trebaju u manjoj količini za naše zdravlje, vitamini i minerali. Jel mora biti isti postotak svih makronutrijenata što ste nabrali, ili bi trebao biti, ne znam, manji postotak ugljikohidrata, veći postotak proteina, kakav je to sad balans, jel možemo to uopće gledati u tim postocima, je to pogrešno, zato što većina ljudi tak radi. Sve dijete, mislim dijete sad koliko to bilo pozitivno ili negativno, to više isto malo poslije, neki normalan, ajmo reći izbalansiran odnos, jel mora biti u postocima, jel tak lakše, kako da se sad... Teško bi bilo da moramo živjeti po tim brojkama, da sad znamo posto, pa koliko je to posto, pa koliko je to energije, pa koliko je to, onda sad tu ulazimo još dublje u samu srž namirnice. To bi nas previše opterećivalo i to pak onda vodi opet prema drugim poremećajima u prehrani, kad to postane ono glavno što nam hrana znači. Hrana nam je više zapravo tih nutrijenata, ona nam predstavlja nekakvu priliku i da se družimo i da stvaramo kontakte i da u hrani samo uživamo u njenom cijelom gastronomskom tom iskustvu. Tako da tu nisam za opterećivanje brojkama, ali je važno znati i naglašavati, ali to više apeliram na stručnjake što se tiče dijeta, da što ste vi rekli, znači ugljikohidrati možda u manjoj mjeri nego proteini ili masti, koliko sam uspjela zapamtiti s početka, ali to nam govore na primjer dijete. I to je ono što opća populacija će prvo... Puno proteina, malo ugljikohidrata. Tako je. A fiziološki što nama treba organizmu su nam u puno većem postotku ugljikohidrati u odnosu na proteine i masti. Kad gledamo dnevni unos, to bi sad, naravno da to ovisi od dobi, različito je i od našeg stanja. To je baš sljedeće pitanje. Kako prilagoditi tome različitim dobima i stanjima? Nećemo sad o bolestima, to će biti jedno od sljedećih pitanja. Ali kako prilagoditi nekim različitim životnim dobima i potrebama svakog čovjeka? Prehranu samo. Da, ona treba pratiti svaku našu fazu. Kad pogledamo majke kad saznaju da su trudne, one već dok je u njima sami plod počinju voditi brigu o prehrani. Znači prehrana i briga o njoj prati već samo začeće pa nadalje. Najvažnije je stvoriti nekakve zdrave i temeljne pravilne navike već u toj najranijoj dobi, jer su onda one održivije kasnije kad mi jesmo već i kad imamo nekakve navike koje su stvorene i kad nam je to puno prirodniji proces nego nešto mijenjati možda sa 50 godina kad smo već malo i tvrdoglavi. A i na te navike utječe i naša kultura i nekako naše nasljeđe, ne samo obiteljsko već i etničko, vjersko. Također nekakva naša preferencija, ok, ovu hranu više volim, a sigurno da ću više jesti u hranu odnosno na ostalu hranu. Što se tiče tih svih faza, svako doba nosi svoje, razlikujemo jedino ove intenzivne faze rasta, tu naravno da nam je treba pomisao dojeća, tako je, da. I tu, kako i naše potrebe za organizmom jesu, on se više razvija, više raste, potrebe za hranom jesu puno dinamičnije nego kasnije možda kad stagniramo više u ovom tjelesne visine, što se tjelesne mase tiče, možda onda ona dolazi na red i naš sjedilački sve više način života, ali potrebno je prilagođavati prehranu u svakoj fazi zapravo i pojedinačno govoriti o njoj i ona ovisi naravno o cijelom zdravstvenom stanju pojedinca. Spomenula se sad pretilosti sve. Dakle, koja bi bila onda veza između prehrane i prevencije određenih bolesti? Ajmo reći prije svega dijabetesa se to često povezuje sa pretjeranom
tjelesnom masom i takvim stvarima, ali to isto povezano sa prehranom, pa... Koja je nekakva poveznica. Da, što se tiče dijabetesa, odnosno šećerne bolesti, ovaj tip 2 koji više spominjemo kad pričamo kad spominjemo pretilost kao jedan od rizičnih faktora koji isto tako jesu jedan od onda rizičnih za nastanak samog za razvoj dijabetesa tipa 2, onda bi više pričala o njemu, ne bih se dotaknula ovog dijabetesa tipa 1. On spada u kronične nezarazne bolesti koje su danas praktički u zadnjih, 10, 20 pa i više godina u pretjeranom porastu. Baš onako diljem svijeta, ne sad samo da govorim za Hrvatsku, iako se Hrvatska ne može pohvaliti. Baš jako. Mi smo baš jako. I što se tiče onog što nas posebno zabrinjava, što smo već u dječjoj dobi vrlo visoko pozicionirani, ne po tim rezultatima kojima se imamo zahvaliti, nego baš onako možda čak i posramiti. A tu je onda problem toga što, znači, prehrana nam je jedan od, takva jedna nepravilna koja dugo traje, koja nas obilježava uz neredovitu tjelesnu aktivnost, naravno uz kasnije u odrasloj dobi i pušenje i pretjeranu unos alkohola i nepravilno spavanje, neuredan način života koji nas onda, ono što sam rekla na početku, možda danas niste dovoljno spavali ili niste dovoljno popili vode, ok, sutra neće vam biti sigurno to bude, ali kad to pređe u jednu naviku koja nam je ono podnormalno. Kako se onda to griješi kad dođemo sad u vodimo neuredan život godinama i onda nam se dogodi nešto malo problema sa srcem ili većinom to bude tako. I onda nas to onako kao alarm, neki vide ove manje alarme pa krenu već prevenirati. Kako krenut sa neku balansiranom prehranom. Tu bi ovaj psihološki svako faktor stavila da je važno da smo, kad smo sa sobom nekako mirni, da je važno onda i odlučiti biti motiviran za promjenu. Naravno da u samu tu tjelesnu aktivnost i uz pravilnu prehranu ide ta jedna briga o mentalnom zdravlju i cijela priča o našoj psihološkoj otpornosti, praktički tu imunost da isto moramo razvijati, ne samo opću koju znamo. Kad je prehlada, pa kako poboljšati imunitet, važno je prvo imati želju uopće nešto promijeniti. Jer ako je želja potaknuta od strane drugoga, da ja tebi dobronamjerno kažem, prijateljice, znaš, pa možda vidim da već dugo malo si se zapustila, nešto bi ja ti mogu pomoći, ali ako osoba nije u tome željna, ona održiv cilj neće ga biti. Tako da važno je biti sa sobom, ok, želim promijeniti, ne imati samo cilj kao vodilju, joj sutra želim jer idem na plažu i moram se skinuti u Badić i sad evo sutra mi to mora biti, nego imati cilj prije svega tog dugoročan i tog zdravstvenog uključeno. Onda bih rekla da je važno analizirati što ja sad loše radim, da sam se do ovog svega nečega dovela i da znam onda po tom što znam da je sada loše, da znam reći što bi moglo biti alternativa tome, što bi moglo biti dobro. I tu uzeti faktor, naravno da će motivacija u nekom trenutku pasti, na početku je ona vrlo, vrlo visoka, ali ako imamo postavljene manje ciljeve do velikog, onda je uspješnost da ćemo nekako taj cilj držati veći. Da ćemo držati svoju motivaciju. Tako je, da. Naprimjer, ne pijem dovoljno vode, evo sad ću nakon ovog razgovora odlučiti piti više vode. To mi apsolutno ništa ne znači. Ako si ja kažem, evo sutra ću nakon obroka početi piti vodu, barem čašu više nego što sam do sada, to je već održivije. Ja sam si odredila kada ću, počela sam nositi bočicu vode sa sobom i u tom smjeru da tak ciljeve postavljamo. Poješću više voća, to mi apsolutno ništa ne znači. Kad će on otprilike biti? Tako je, da. Jesu dobra stvar ili loša po vama sve ove razne aplikacije za praćenje i prehrambenih navika i nekih fizičkih aktivnosti i mjerenje, što sad si radi, mjerimo korake, mjerimo puls, mjerimo sve živo to, koliko je to ok, koliko je to zapravo loše u smislu da može izazvati isto tako neku obsesiju. Ako nisam napravila danas 10.000 koraka ili popila 10 čaša vode, moj dan je izgubljen. Šta je sad s tim? Pa lijepo je što se sve više priča i ističe možda i razne kampanje i programi i projekti poput vašega. To je pohvalno da postoji, znači takve javnozdravstvene zapravo priče koje onda šire glas, podižu svijesti, pričaju i o rizičnim ponašanjima, ali educiraju kako nešto promijeniti, tako da toga ima više. I to je super stvar. I onda se ljude i zainteresira i zapravo se sami ljudi u tome, neki se
pronađu u različitim oblicima koji se nude. Netko prati pomoću sata, neko ima aplikaciju pa tu i tamo pogleda možda nekakvu nutritivnu deklaraciju da vidi malo što on nosi, kako nosi. Nije dobro kad se samo na tome bazira naša uključenost. Znači samo po koracima, a prehranama dobro, otvorit ću nakon toga čips. Onda opet nismo napravili ništa. Ili obrnuto, ako samo gledam prehranu, ali cijeli dan sam sjedio na poslu, opet, znači važnije je više taj balans svega, on je ključan po meni i u prehrani, ali i u životu. Nije niti sreća dugoročna kao što niti tuga neće biti da smo svaki dan. Tako da nađemo svoj mehanizam kako se iz toga izboriti, ali mislim da nam ne škodi u toj mjeri dokle nas ne opterećuje. Da smo sada, ako nije danas 10.000 koraka, dan mi nije bio ispunjen. Možda mi mačine nije problem. Tako je, da. Kad nas krene opterećivati, onda je već razlog da se možda malo... Šta s budžetom? Postoji stigma sad, je li je ili nije, da je zdrava prehrana skupa jako i da bi si priuštili zdravo se hraniti, imati izbalansiranu prehranu, 5 malih većih obroka, kako se to nalaže. Koliko to zapravo košta i ko se to zapravo može priuštiti? A da, danas je zapravo dosta nezahvalno pričati općenito o budžetu ičega jer je sve otišlo užasno skupo i je postalo i otišle su cijene u zrak, tako da tu bi bilo i nezahvalno od mene reći ma ne, nije skupo. Ne samo da je takozvana zdrava, ali prije svega namirnice niti ne bi razvale na te zdrave i nezdrave, ali znam na što ste mislili na ovaj dio koji marketinški više možda raširen i onda nas ta industrija potiče da možda više kupujemo takve namirnice. I onda imaju samo tu cijenu jer se njima može manipulirati ako je nešto predstavljeno kao jako dobro i ako sam ja motiviran nešto promijeniti, pa prvo ću vidjeti takve nekakve natpise posvuda i odlučiti kupiti. Tako da motiviran čovjek će kupiti, ali zapravo bih tu se uvijek vratila na sezonsko, na ono što raste u sezoni, što je svježe. Takve namirnice su onda u sezoni i jeftiniji u odnosu kad kupujete tikvicu zimi i kad ju kupujete sada kada će biti sezona. Te namirnice su i nutritivno kvalitetnije, odnosno punijeg su okusa. S druge strane, važno je i u domaćinstvima tu i tamo, opet kažem ne opterećivati se time, ali tu i tamo otvoriti svoje ormare, otvoriti frižider, vidjeti što imam, iskoristiti namirnice koje su kraćeg roka trajanja, hranu koja mi je možda ostala od ručka, ok, pojesti dio za večeru ili sutra, da ne treba svaki obrok u potpunosti biti novi i kuhan i da smo za štednjakom ne znam koliko, jer nam niti život to više ne omogućava, a s druge strane se mogu i namirnice koje ostaju zamrznuti možda za neki drugi obrok ili se od njih napraviti opet nešto, malo ideja uključenosti u tom segmentu planirati. Fokusirati se na to da iskoristimo. Da, i da ipak planiramo, da uključimo to planiranje jer ne možemo s prehranom baš biti kad će mi se jest, će mi se jesti. Šta će nam se desiti? Hodat ćemo gradom, nisam jeo doručak jer ga nisam planirao, ali u 11-12 ću biti već gladan, vrijeme je možda za neki kvalitetni obrok, proći ću gradom, zamirišat će mi pekara, znači mozak nam je diktator, ući ćemo u tu pekaru i kupit ćemo sigurno neko lisnato ili nešto što nam nije toliko hranjivo u odnosu na doručak koji nas je možda mogao ujutro barem zasititi. Da. Mitovi neki i zablude koje ljudi imaju u toj zdravoj prehrani. Sad sam spomenula, dakle i to planiranje samih obroka, to je jako komplicirano. Ja svaki dan moram sjediti sat vremena, razmišljati što ću, gdje ću, kako si pojednostaviti zapravo to planiranje obroka, što svi zapravo nutricionisti ističu. Da je jako važno da je prvi korak u toj nekoj balansiranoj prehrani. Kako da to sad ne bude toga tlaka? Da. Pa kod planiranja je važno da smo svjesni nekakvih svojih potreba, odnosno potreba svog domaćinstva. Ne mogu ja nakuhavati za 10 tanjura, odnosno za 10 ljudi, ako znam da je doma, ne znam, danas 2-3 i da će je samo, ti članovi. I onda u planiranju, odnosno neplaniranju, često napravimo to da se upravo nagomilavaju, pa to nam je sad i vrijeme korone pokazalo. Ljudi su mahnito, dobro, tu je sad i taj drugi faktor i straha i svega neizvjesnosti bio, usađen u sve nas, ali to je bio dokaz da kupujemo baš to iz jednostavno straha, ali i požude, neke ja imam i onda nagomilavamo i onda samim time normalno da nećemo hranu bacati. Ono što smo pričali, hrana je skuplja, pa žao bi ti bio još mora se pojesti sve stanjura. Tako, mora se pojesti sve stanjura, ta kultura je kod nas vrlo još zastupljena, pogotovo tako u možda nekakvim sredinama manjim, ja bih rekla i Dalmacija i Slavonija, svi možda manji gradovi, manja mjesta.
gdje se još ipak više i kuha i sprema i gdje je staračko stanovništvo, na primjer bake u odnosu na unuke i tako dalje. A što se tiče mitova, tu je isto tema za ispričati koliko smo samo, ovo što sam rekla, znamo o prehrani, a znamo zato što se danas ljudi više interesiraju, ali zato što više čuju. Mi pričamo o prehrani, pričam sa nekime na kavi, čujem iz medija, bilo da su novine, bilo da je televizija, ne znamo uvijek tko priča. I sad ja čujem nešto, prenesem drugome i tu se stvaraju ti mitevi kojih je sve više i više i onda iskrivljavaju tu jednu sliku ljudima koji možda ne razmišljaju, ne uključuju kritičko razmišljanje od koga sama informacija dolazi i je li ona nužno za mene ispravna, najbolja. Tako da miteva ima, ali trebamo zato pričati o struci, trebamo kroz što više ovakvih projekata zapravo pustiti svoj glas da bi onda tak nešto i pobili. Da bi što došlo do ispravnih informacija. Tako, da. Dakle, kad govorimo opet o tim zabludama vezanim uz zdravu prehranu, nutricionizam i zdrave načine života, dakle većina ljudi sad, kako smo mi čuli, većina sam ja isto. Dakle, ljudi koji se bave nekom sportskom aktivnošću često koriste neke suplemente. Što s tim? Kako to regulirati? Koliko je to dobro ili loše? Gdje je granica? Kako uključiti list? Da, suplementi su baš isto širok pojam za sebe, bilo da je u sportu, bilo da je vezano kad dođe sezona gripe, prehlade, onda dosta, ljudi treba mi vitamina C. Tako da prvo i osnovno je da svako se okrene prema vlastitoj prehrani i naravno da određena prehrana može biti jednolična, samim time uzrokovati nekakve manjkove. A kad imamo manjak bilo kojeg od vitamina, dosta nam tu zapravo liječnici ne toliko možda nutricionisti ako nisu zastupljeni u zdravstvenim ustanovama, pa nam propišu nešto što je ok, onda uz tako jedan nadzor, jer onda liječnik te vodi koliko ćeš čega uzimati i vodite kroz to da prati kad si završio je li zbilja stvorena ta jedna zaliha koja je nedostajala i tu da, ali opet nam ta zaliha ništa neće značiti ako se vratimo nekakvim starim navikama koje su nas možda dovele do. Tu može biti više faktora, može biti nekakav metabolički sindrom, pa više ne govorimo o samo našem utjecaju, nego nešto iz organizma i nekakav nesklad. Ali kad pričamo o uzimanju suplemenata na svoju ruku i pogotovo za sportske, koji su dostupni, jesam za potporu, ali organizmu dat mu jedan onako vjetar u leđa, da malo, mislim, pokažemo tu svoju jednu motiviranost da želimo se uključiti, da želimo nešto poboljšati, ali da onda ne zaboravimo da, na primjer, kad uzimamo samo vitamin C, znači u toj kapsuli dobivamo samo vitamin C. Kad uzimamo citruse ili peršin ili papriku ili bilo takvu jednu namirnicu bogatu vitaminom C, ne dobivamo samo s njome vitamin C. I uvijek je hrana izbor koji je prvi i koji je bolji. Ali kad se, stvore nekakvi možda problemi, onda je važno obratiti se za pomoć i savjet. Hidratacija, koliko je to važno u zdravi način života? Jel mit ili stvarno istina da trebamo popiti minimalno 2 litre vode? Jel postoji neki overdose sa tom vodom? Jer kao trebamo se hidratizirati, stalno bi trebali piti tekućine vode i onda ljudi previše vode popiju. Važno je da je ona raspoređena, znači ako ja danas nisam popila do sada već nešto vode, ne mogu si sad zadat po savjetu 2 litre, idem sad odmah krenuti jer ću opet malo vremena unijeti preveliku količinu. Za hidraciju nam je važno da je ona kroz cijeli dan raspoređena, zato što cijeli dan gubimo tekućinu, bilo da je to putem bubrega, bilo da je probavnim sustavom, bilo da gubimo znojenjem, bilo da gubimo disanjem, znači konstantno ju gubimo i onda ju trebamo konstantno i nadoknađivati. Nadoknađujemo je ne samo vodom, iako je to prvo i osnovno piće i najzdravije od svih. Možemo nezaslađenim napićima također, i tu su i mlijeko i čaj, ali i putem određenih namirnica, na primjer voće je izrazito bogat izvor vode također. I kad se to sve onda raspodijeli, može se i uz
taj jedan podsjetnik, ok, treba mi možda bočica ili trebam staviti čašić pred sebe. Preporuke nisu za sve iste i ne postoje one baš niti službene točne. Govori se uvijek oko 1,5 litru, 2,5, muškarcima nešto više zbog njihovog sastava tijela u odnosu na žene. Ali je da, izrazito važno jer ona ima mnogobrojne funkcije u organizmu i često je, meni se čini, ipak zanemarena u odnosu na prehranu. Puno pričamo o prehrani, ali kad pitamo ljude a što si popio, a to je onako nekako usput. To nije samo da govorim za vodu, nego i za ovo obrnuto, na primjer za zaslađene gazirana pića i slično, tu se isto nakupljaju viškovi kilograma, a ljudi nisu svjesni da to dolazi od jednog soka. Ne navedu u svoj navici da ju uzimaju. Samo hranu, da. Ili ako su žedni, a joj moralo bi nešto pojesti, gladan sam, a ne misle da je možda osjećaj dolazi žeđi. Ajmo se vratiti opet malo na prehranu. Dakle, kod svih većine dijeta kao balansirane neke prehrane, savjeta na internetu kako se riješiti više kilograma i kao postići neki zdravi način života, većinom su uvijek smrtni neprijatelji kruh i rafinirani šećeri. Šta je tu istina, šta ne? Pa tu je isto sad to jedno, ja bih rekla, pomodarstvo, da su nam ugljikohidrati neprijatelj, da nam je gluten, svi bi ga trebali izbjegavati, ne misleći pritom da postoji ozbiljna zapravo stanje, znači, koje kad ne funkcioniraju osobe koje bi jele glutena, imaju celijakiju i onda tu isto možda banaliziramo jer tu postoji niz problema s kojima se te osobe susreću u odnosu na nas koji jesmo zdravi, možemo probaviti gluten kao protein koji se nalazi najčešće u žitaricama, odnosno isključivi izvori jesu pšenica i slično što je na udaru sada kao glavno neprijatelj. Broj 1, ali tu bih se ipak nadovezala s pričom da nam hrana je u odnosu na prijašnje godine sada više dostupna u razvijenim zemljama, kad gledam u kojima, ajmo reći, jesmo mi. I onda nemamo više taj osjećaj da prije nije, znači ako je bio, ne znam, ječam, ričet, varivo, to je bilo jedan onako obrok koji te punio nakon težaškog rada. Bio si u polju, došao si doma, pojeo si vario, ričet je bila ta žitarica koja ti isto tako doprinjela tom energetskom unosu, skrbila tijelo hranjivošću, a danas je prevelika konzumacija tog jednostavnog šećera i onda se dešava da nam je konstantna razina šećera, da nam znači nije jednaka, nego da nam varira u krvi. I tu nam se dešava to da smo se doveli malo do problema sami, ali ne bih opet okrivila sami gluten, odnosno ugljikohidrate, nego bih okrivila to kako mi biramo nešto. Ali i način života. I način života, da, definitivno. I tu se izgubilo to da možda smo toliko vani ili u polju ili bilo kakav oblik rada, a s druge strane onda ne možemo pričati o prehrani kao što je prije bila, gdje si trebao možda velik komad mesa jer si fizički bio u užasno velikom naporu, u odnosu na danas kad puno sjedimo, a pojeli smo do samog radnog vremena možda toliko da bi nam čovjek koji je prije bio u pozavidio. Da, baš pozavidio, da. Mediteranska prehrana je onda to neko rješenje? Da, mediteranska prehrana je i ona je zlatni standard i već praktički duže se tako spominje kao zlatni standard. Opet mi se spominjemo kao jedna mediteranska zemlja, a sve smo samo što to više nismo, osim što imamo more. Ali takav način života. Takav način života, ne nikog. I sad se tu dešava opet isto priča koja je mediteranska prehrana u sebi, njene preporuke jesu obilje svježeg voća i povrća, cjelovite žitarice, mahunarke, kvalitetne masti i sjemenke, odnosno glavni izvor masnoće da je maslinovo ulje, umjereno mliječno, umjereno meso, crveno, više peradi, ribe, jaja, u tom smislu idu preporuke i što manje ove industrijske prerađene namirnice, ali opet kad pogledamo, super, to je prehrana koja, da tako se svi hrane, sigurno bi imali manje kardiovaskularnih problema, dijabetesa, kroničnih općenito ovih nezaraznih bolesti koje smo spominjali da su u svijetu sad u velikom porastu što se tiče zdravstvenog problema, ali ne hranimo se tako, moramo biti realni. Mi, zemlja koja je mediteranska, Španjolska, Italija, Grčka, mi se ne hranimo tako. Naša djeca su užasno po stupnju pretilosti visoko, također djeca ovih drugo spomenutih zemalja, isto kao mediteranski, sve više taj utjecaj zapada se približava, a zapad bi značio brza hrana, brza rješenja, masna, više bogata na šećerima
i tu opet se treba vratiti nekom balansu. Nećemo nikada jesti što smo jeli nekada davno i ne treba to nužno biti nam niti vodilja, jer nećemo nikada više niti raditi kao što smo prije radili, sad je i tehnologija puno naprednija i robotizacija i naša radna mjesta su više okrenuta tako na taj način nego da je sam fizički rad zastupljen u većoj količini u odnosu na prije i tu trebamo onda naći za sebe opet neku sredinu. Možda, ne znam, neki savjet, 1-2 puta tjedno riba, 2 puta tjedno meso, ostalo svježe povrće. Tako je, u tom i nekom smjeru jedan dan i trendovi. Neki burgeri, nema veze. Da, to je super da ste rekli i ne na rođendanima da trebate tražiti ribu od nekoga, nego jedete ono što je tamo ili za bilo koji veći dan poput Božića. To bi bilo neko intuitivno jedenje. Bilo bi, da. Samo što je teško u sebi naći intuitivno, ako nemamo znanje, prije svega moramo ipak stvoriti neku sliku, nešto naučiti da bi znali s time raspolagati. A drugo je teško intuitivno zato što, kažem, naš osjećaj za sitošću kasni. I ako dijete ima taj osjećaj, ok, pa plače kad je ono gladno i mama mu tada daje, mama ga ne pusti da on plače i to je znak da je on intuitivno znao, ok, gladan sam i onda sit sam. A onda kasnije mi počinjemo manipulirati time i izgubimo to. I teško ljude vratiti, to se može i postoje različite isto tako kolegice koje baš više možda i pričaju o tome pa bi tu bolje savjete i dali, to se može, ali ja opet mislim da je održivo i tako, ali i ako ne zamjerati si ako sam bio na večeri s burgerima ili na nekom slavlju, opet drugi obrok priča priču o onom obroku prije. Opet taj jedan balans da ako znam da sam danas imao takav jedan dan, sutra opet je dan iz početka. Da, ne treba onako pasti i biti pod utjecajem toga joj pa to meni ne ide. Svakome to ide, samo nije ništa što je instant, nije baš da nam puno obećava i one reklame za 2 tjedna, ne znam, 20 kg. Kako se sad to oduprijeti, na primjer? Postoje različite čudotvorne tablete za mršavljenje, onda imate jedite, pite samo sokiće za detoks i tako dalje, nećemo sad ići u dubine, širine. Ali, na primjer, kako se sad, spominjali ste i mentalno zdravlje, kako se mentalno oduprijeti tak neće? Mislim, sve nas privuče i uzet ću se tu kapsulu i ne trebam, mogu nastaviti jest kako treba i onda ću biti super mršav i zdrav. Da, ovo je važno, ovo mentalno zdravlje o kojem se isto možda u današnje vrijeme nekako više priča u odnosu na ranije, a taj odnos čovjeka i hrane je baš dubok, iako hranu doživljavamo prije svega kao joj gladan sam, idem jesti, ali ono što sam već spominjala, hrana je zbilja puno više od toga i naše emocije i hrana utječe kako ćemo se osjećati, ali i obrnuto, naše emocije, nekakvi naši stavovi o našoj slici, o tijelu, ali i ostali stavovi, nekakve navike koje smo izgradili utječu na taj odabir što ćemo jesti. Problem je kad je u tom odabiru uključen i, na primjer, nekakav strah, tjeskoba, nekakva krivnja, nekakva tuga u podlozi, jer to onda znači zaista da možda hranom rješavamo neke emocije. Tu onda treba razlučiti, opet i nije stigma potražiti pomoć ako se čovjek ne može sam boriti i kako neke emocije riješiti, ali treba znati da hranom sigurno ih neće riješiti. Samo će se uplesti u jedan začarani krug poremećaja prehrane koji su praktički već ulaze u segment psihičkih bolesti i koje su najsmrtonosnija psihička bolest, stanja poput anoreksije, bulimije i slično, ali i ovog suprotno njima u smislu ne samo mršavljenja nego kompulzivnog jedenja. Tako da tu bi opet se pozvala da svako bi sa sobom prije same te ne okrivljavati hranu, nego možda je malo pročačkati svoju unutrašnjost. To je ovaj trend da se izgledamo lijepo i mršavo. Da, i strašan pritisak, i Instagram i društvene mreže općenito i svijet kao takav i reklame koje su photoshopirane, ali mi zaboravimo, mi kad imamo tu reklamu, ja zaista mislim da ta manekinka ima čisto lice, a netko ga nema ili obrnuto, nešto drugo, sad sam navela taj primjer. I onda zaista treba si reći,
ali treba i realno, kad sve više čujemo i kad, mislim, na tim društvenim mrežama danas postoje i ovi influenceri koji pričaju o realnim slikama i tako i o tijelu, tako da treba znati da ovo je virtualno, ovo je stvarno i velim, tu su sad u modi, to je opet sve za sebe i plastične operacije i svašta nešto što nas bojimo se starenja, moramo si to priznati, ali je starenje je ok, to je nešto što nam je prirodno, nećemo nikad biti mlađi u odnosu na, tako da to je važno da pričamo o tome, ja mislim, zato što možda naše generacije ne toliko, ali mlađe generacije, ako se ne priča, dobit će jednu iskrivljenu sliku. Iskrivljena slika nas vodi u probleme. No. Ok, neki najnoviji trendovi u nutricionizmu kojih se trebamo držati, koji su pozitivni. Ok, da su pozitivni. U nutricionizmu je sad možda u ove godine nešto u trendu što je i aktualno, pa ja bih rekla već zadnjih godinu dana, trend iz prošlih godina, to je da se sve više krećemo tom održivome u smislu klimatskih promjena koje su isto sada puno dinamičnije u odnosu na ranije. I tu se onda nekako više priča o povrću i o biljnim namirnicama, ne da nas se potiče da postanemo, niti je, opet kažem, vegetarijanstvo i vegetarijanstvo je jedna opet sfera nutricionizma za sebe, ne bih ulazila u to, nego da naučimo da iz naše kulture gdje nam je meso pa prilog sve ostalo, da nam je obrnuto, da nam je prilog meso, a povrće da nam je na tanjuru što to je baš zanimljivo. I tu se trebamo, mislim, tu je više, kažem, možda potaknuto u trendu s obzirom na klimatske promjene, ali i zbog toga što nas je sve više na zemlji, a sve manje je izvora. Mislim, postoji još taj jedan rascjep da ili imamo tu veliku količinu hrane u pojedinim tim razvijenim zemljama, a s druge strane gdje nema ništa, gdje je još velika stupljenost gladi, što je nama nezamislivo sad iz ove naše pozicije, da neko u svijetu trenutno gladuje. Tako da to je u trendu. U trendu je svakako poveznica crijeva i mozga, crijeva kao drugi mozak za naš organizam, koliko zdravlje same naše mikrobiote utječe na sve ostale funkcije. Tu se dosta zapravo istraživanja time bave i dosta je popularan vitamin D, ali opravdano, evo to moram zbilja reći, jer je nekakav, podaci govore da jesmo u toj jednoj pandemiji manjka njime. I tu isto zapravo se sve više potiče i govori. Znači idemo van, sad baš je svježe povrće. Tako je. I to je to. Ništa, hvala ti Ana-Marija na sudjelovanju, bilo je baš lijepo ugodno. Sada smo svašta naučili, puno savjeta si nam dala i nove perspektiva. Mislim da će svi biti zadovoljni. Ja se nadam, da. Sigurno. Projekt Budimo zdravi, birajmo zdravlje sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj emitiranog materijala isključiva odgovornost Udruge Zaželi. Lijep pozdrav!